12 гадоў, як мы стварылі гэты музей. І каб мы яго тады не стварылі, дык я не знаю, ужо зараз, у цяперашні час, мы б гэтых экспанатаў не сабралі б. Ужо зараз кожны ладзіць музей свой на сваім падворку, а ўсе экспанаты, якіх у мяне больш за 1000 экспанатаў, то самі ведаеце, яны падораныя проста так, без усялякіх грошай. Это называлась галька. Это одевалася, вот наверх уже якая сукеночка там, тут спадница, а яна павінна была выглядаць из-под спадницы. И павінны хлопцы былі бачыць вось гэтыя кружевцы, што гэта дзяўчына, ну, майстрыха. Тады глядзелі ж не каб прыгожая само сабой, але яшчэ каб майстрыха была добрая, бо калі яна не ўмее ні шыць, ні праць, ні ткаць, дык ніхто замуж не возьме. Вось ёсць у нас чырвоненькая такая, вось, і некі фіолетов. Вось такія папяречачкі нашы так складваліся, вось у скрыню захоўваліся, кожны раз іх. Андырак, танчэйшенькая, у ёй ужо полосачкі ідуць вертыкальна. Яна сама на вас складаецца, бачыце? Гэта для маладой было убранне. Калі у холад яна замуж ішла, дык вось яна. Гэта было мужская, напэўна, а гэта жаночая, белейшенькая. Вось з карманамі такімі вышытымі. Вось яны ў кліночак шытыя, бачыце, кліночкі ўстаўленыя, кусочак ззаді. Я аформіла ў гэтую рамачку, каб яны засталіся, бо гэта узоры нашай мясцовасці. И вот як ранее, это ж балхва называлась, вот эта червоная нитка называлась балхва. Розе шили были специальные майстры, якія шили гэты аботак. И калі гэтыя ішлі ў царкву, дык гэтыя ботики на шнурочку висели ось так, а ішлі з босымі ногами, босиком, а там ганучкаю ноги протерли, а болі гэтыя румыночки отстояли службу ў царкве, вышли и знов на шнурочок, и знов на плечо, и сами пошли пешком. Бо свої ноги не шкода. А ось абавут так зносиш, да і другі не купиш. І каб абутак захоўваўся чыстым і сухім, адзявалі вось гэтыя такія галошыкі, снегаўцы. І яшчэ такія ботикамі. І таксама тут выемка. Туды калодачку альбо ганучкі запіхалі, а яшчэ з бульбы рабілі туды пробкі. Бо бульба, гаворыць, па назе стоптвалася, і яна не муляла нічога, і можна было хадзіць. Я памятаю, дык ганучнік чамусь. У месяц раз, можа, ехаў. І ён ехаў па сялу, па вёсцы і крычаў: «Гошкі, гошкі!» Ну і люд уже выходзіў і глядзеў і браў усё, што яму патрэбна. З вузенькім горлышкам, дык гэта ж посуд такі, як тэрмос. Соломы и лозы для зерня, для муки, гарчики, бачите, какие называю, вот это гарчики. Им больше за 100 годов, бо у меня тут соседка была, баба Павлина, так и она казала, что ну до войны еще может кто-то и робил этот посуд, але же это уже после войны никто уже ничего даже нават и близко. Но он такой моцный, он сюда налей воды, и она никуда не притечет.
А это рыболовные, это вентер, а это верша. Ну, яны чым-то падобныя, касячок рыбы плыве, заплывае ў гэтую адтуліну, вось, і там уже нейкая частка выплыве, але ж і застанецца. А вось варенька, сумка пастушка, бачите, якая вот. Кора липы. Да, яна заготавливалась вот такими восьмерочками. Верч полося. Есть у белорусской мове такий выраз. Верч полося. Гэты шнурочек, каб зрабіць, дык гэты верч полося трэба положить у чугун. Налить водой, попарить у печи. И калі ты вымаешь, и тады скручваюць. Завязки, дык яны доўгія, яны каля 3 метров. На гэтых полях были дома раскиданные, и там жил Войт. Вось. Ну и вось, як он тут жил, вот это местечко назвали Войт. Войтяшины, вот так и пошло. Я памятаю, калі я утюжила таким утюгом яшчэ. При мне вось з'явіліся уже электрычныя утюги, а вось таким я марила аб таким утюгом. Вось такой утюжок. Дык гэты перед полымем, перед огнем награвали и ставили, тоже прасавали таким чынам. Ще батько казав, що закривали таким чином і коней, коли їх спутували і закривали. А говорю, чому? А тому, що цигані їздили, дик яни крали коні. А склют, поглядите, яка секира великая. І наймали вже этого чоловіка, і він допомагав тобі ось тісати ті бровни, ось, і строїться. А тоді уже ти йому відпрацюєш, або жито пожнеш, або покосиш. А вот это рызак, это вот выдалбливать такие вот ночевочки. Рушеловка, бачите, якая з одной деревнины зробленая на клинышке. Гильотина целая. Петелька гэтая, да, и она просовывается сюды. Ось. А мышка лезе сюды за гэтую приманкою и хоп, и боролись таким чином з мышами. Бо стільки ж хімікатів не було, як зараз у нас. По 7, по 8 дітей. А білизни ж много. Одних сорочок треба 7 помити, а ще штанина, а ще і яка, ну, різні ще свитки, все на світі треба мити. Дик для жінки постирає, кажу, і руки. А так намочив, этим прачом отбил, да уже легче. Грозюка боится, отскокывая, да и все, ось тебе и чистая. Это щетка чесать лен, каб ён быў больш чысты і получалась тоненькая ниточка. А яшчэ жанчыны расчесвалі валасы. А мыць валасы ж так часто, як мы сёння з вами, дык не было ж магчымасці. Моей мамы были долгие волосы. Мама садилась вечером на лавку, брала эту щетку и расчесывала свои волосы. И она вычесывала всякие пылиночки, сориночки, потом заплетала косу, закручивала вокруг головы и уже была с прической. Фотоздымки, потому что по их мы можем зараз поглядеть, как они одевались, чем занимались. Прийшов у любую хату і поглядів, і ти бачиш увесь род. Коли ти кладешся і як у пуховую перину провалюєшся в це сено, а на ранку просипаєшся.
і па хаце ідзе водар вось гэтага сена, чысціня ад накрахмаленых гэтых занавесачак, рушнікоў, і гэта чысціня, бялюткасць, гэта нейкая настрой свята, вялікі, душэвны такі, які захаваўся на ўсё жыццё. Нават не магла поверыць, што ў нас такія адзыўчывыя людзі. Яны з задавальненнем пачалі мне дапамагаць. На тачанках гэтых везлі по 15, по 20 экспонатаў сюды, на конях, на машинах. Звозілі все. Рушнікі астаюцца там, или вопратка якая. Дык яны звоняць і дораць зусім без усялякай платы, без нічога. Я ім вельмі удзячна за гэта.